Pergerakan dulur. Mantap ya mah ya. Nah gitu umat. Lain dikorentelkeun. Tuh. Korentel. Tahan lah. Ded. Ente. Tahan ya cekalan. Oh, malesot ke ieu mah. Si ded. Salam kang sadayana ye. Pecinta ngurek. Rek ditahan we ieu mah. Mantap ya mah ye. Rek ditahan ieu mah. Paguhan nih kayak nama ganjalan. Aduh, ya sebagainya. Ente daya dia narik. Ayah minta narik. Ayah tuh. Iya. Ayah ya mah. Lebih kenal tuh. Mantap ya mantap. Ulah dipurendilkan tadi nih. Bisa rek disusul kadinya saeutik. Iya, nah mah disusul. Sok tadinya saeutik teh handap. Aya narik. Gitu jadi nyusul. Sok atuh kurang ceklan. Ya itu dia. Tah. Maju nih. Maju aya rasa memodal. Ayo modal. Mantap ya mah dulur. Mantap. Aduh. Tanah itu as. Aduh. Aduh. Wah, dulur, ieu mah dolna tepat euy. Aya kenur kadinya. Mantap ya mah yo. Aduh, awas ayah-ayahnya. Hei. Hah? Can kapangi? Ya. Kukui ti dewe tuh ti luhur. Detik. Heeh. Aya naon cenah teh? Aduh. Aya naon teh? Berat dulur ieu aya naonan tuh. Ka mana? Kok dinya? Ka mana? Kok di itu? Iya tuh. Coba. Coba ya. Tah. Ini kok dia. Tah eta. Uish. Aduh. Woi. Mantap ya mah. Tah. Uish. Pasang sadinya. Tah dulur. Sadinya. Sok tuluy. Wah. Ceklan. Urak kela sakereung kana heup. Hok dirinya deh, tadi. Merel. Aduh, tah dulur. Aw. Loba yang masih saya loba. Wis, tuh dulur. Wow. Waduh. Newel, Mang. Newel. Cokot. Newel. Tuluy tihanap heula. Mantap. Iya babon.